Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata bani panorang sebut nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong-tong sombahkon uhur nami hubamu Tuhan bani panorang sebuton gok ibagas malas nihur hanami bui puhong bani podoman nami ijagai ham bani parmaraan jana bani panorang sogoton isukupkon ham guguh sona age malas niur ban nami. Halanya Tuhan marite hatamu patuguh kam ur apa pikiran sona age pangarapan nami asi barang ahape siur jawanan nami sadari on makkorhon hamuliaon in ibain hanami bani kuranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo namion. Amen. Papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion rigapan siganu paribata bani panorang sogoton ari Senin tanggal siah Januari tahun 2020 ay matar surat bani buku Yohanes Bindusada ayat siah na makatahon sonon panondang nasitongin na manondangi ganupjol mado na roh dunia on. Itaganupan na parlobe sahali ijon Yohanes sihol patandahon pasal hadirion apa hajongjongan ni Tuhan Yesus selaku naibata. Jadi sasitong ni bagi do cara ni naibata humbani pada nabaseya laho patalarhon kuasani laho patalarhon hamulioni laho patalarhon hasangaponni habe lape sukup ai laho patugukon sonai age patotapkon hapor sayaon ni ganup bangsa na adong iatas tanokon ay maase marhitehon ni Tuhan Yesus ipatalar nebatado bagal ni idok niuhur sonai age pakkaholong ini marhitihon ni pala maningon gabi colma Tuhan Yesus roh dunia on. Na ija taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus kehadiran atape hajongjongan ni Tuhan Yesus roh dunia on lang pitah mambuban malas ni hurtumang lang pitah mambuban dame tumang tapi iya do nagabe panondang ni dunia on. Anggo isobut no kanay panondang nasitong indo Tuhan Yesus sedo nalaho maparnalang pasal hajongjongan ni Yohanes Pandidi. Tapi nasiol sebuton ni Yohanes Pandidi ayma anggo iya mambuban panondang hubani bui halak mambain halak gabe marhamu bahon niuhur jana anggo dopko si marhamu bahon niuhur Yohanes labin marbakal ayma pangarusion na salah ayma ase ibu bayi Yohanes do bahasa panondang nasitong in ayma Tuhan Yesus sendiri. Nah ijon mapersoalan gati jumpa ibagas parguluhan ta bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus persoalan na parlobe ayma tongon domma roh hudunion panondang usih do ay songon mataniari domma siang domma marsinalsal sondang ni mataniari ganup ari pertanyaan ni atape suku-sukun ni ayma haganupan do halak nadop manjalo sinalsal ni sondang ni mataniari ganup ari mamakehon panorang ni ibagas nadear atape ipake do panorang ni laho makorjahon nama dear pardeti hitama anggo poltak mamatanyari bani sogot niari sonaha malas duhurta laho makorjahon horja nama dear atap na idingat kita ayma holso pakon keterbatasan tadohasa atap anggo poltak matanyari siap sugot martambah-tambah mamalas ni hurta
mertambah-tambah mahomani pangarapan ta halani ibagas sadarion boy mahita makorjakon korjatta ilubi-lubi ni haganup halak. Nah, totu sonay mahumani bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas sondang haliharon ni Tuhan Yesus, ibagas parguluhan taon, langbi adong nagulak bata. Jana langbi adong horjata, horja ibagas hagulapan, halani haganupan, dumma isondangi, haliharon na kumbani Tuhan Yesus. Artini ay babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, porini PHP ni lape iboto kita ahana sihol masa persoalan-persoalan nasyol idok pa konhita gulap ope bata pasal ari-ari na lauro. Tapi marhitehon ni sondang nahumbani Tuhan Yesus na manundangi perguluhan ta langadong be nagulap. Halani ibagas Tuhan Yesus adong ma pangarapan bata bahasa iya ma na membimbing kita na membubay kita Rossi na manorangi pardalananta. Jadi porini ahape na mangambati pangidahta na mangambati haporsayonta halani itorangi do uhurta, itorangi do pikiranta, jana itorangi do guluhta langadong be nagulap bata. Artini ay ibagas sondang haliharon na totap marsinalsal ibagas guluta ay ma Tuhan Yesus gabi tubuh mabata humani pangarapan na manggono. Ay maase maningon totap do ipaturut kita Tuhan Yesus na manondangi parguluhanta nagabi panondang ibagas guluta ase totap torang paruhuranta agepe sangga ibagas mandopakon atap akape persoalan ibagas parguluhanta. Janah napaduahon persoalan napaduahon nagatijuk pa kita ibagas parguluhan taon ay ma lang haganupan halak mangahapkon panundang na hadir itongah-tongah ni parguluhan ta. Itaganupan artini nasulsubuton ni Johannes Ijon ay ma domma itongah-tongah tanuan Tuhan Yesus. Jana Tuhan Yesus lang pitah bani orang-orang tertentu lang ipilih-pilih tapi hubani haganup do tapi bani bukpaktani bani kenyataan ni bani halak-halak tertentu do na mangahapkon bahasa Yesus do tongon nagabi panondang ibagas guluh ni halani ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini jupah kam porini jupah kita ibagas parguluhan taon buih ope halak lang mambahen Tuhan Yesus nagabe panondang bani perguluhan ni halani lang ihapkon ni halani lang ihaporsaya ini Tuhan Yesus say ulang majupah ay itongah-tonga ni perguluhan ta na domma mangahapkon haluahon na kumbani Tuhan Yesus na domma membuban hita mamotas tahun 2022 memasuki tahun 2023 Jadi porini PHP ini saya adong dotong persoalan-persoalan ni pak konhita ibagas parguluhanta ibagas tahun 2023 tapi maningon tetap do songon tengir ni hurta bani panorang-panorang na salpo bahasa Tuhan Yesus do hasa na manondangi parguluhanta to sunay mahomani sondang haliharon na humbani Tuhan Yesus marsinal sal humbani guluhta ase lambin robue ni mahomani halak na mga hapkon sondang na humbani Tuhan Yesus ay marsinal sal ibagas parguluhanta marhitehon ni aha boy do ay marhitehon ni parsahapta marhitehon ni aha boy do ay marhitehon ni perjuanganta marhitehon ni aha boy do ay marhitehon ni semangat hidupta marhitehon ni aha boy do ay marhitehon ni tenger ni uhurta artini ay maningon marsinal saldo sondang haliharon na humbani Tuhan Yesus humbani parguluhanta. Jadi lang talu kita ibahen na masa marhitihun ni sonay ma lambin ihapkon buhay halak ma bahasa Jesus dotongon
nagabe panondang ibagas guluta. Jadi anggo ura-urado hita marungutungut halani adong na masa ibagas gulutaon totu langboy hasomanta mangida bahasa Jesus do nagabe panondang ibagas guluta. Tapi anggo tetap do tegar hita, anggo tetap do hita margugu porinipi marbagi-bagi persoalan hidup pak kon hita ibagas guluta, ijay matongon ididahalak tongon-tongon do Jesus do na manondangi parguluhanta. Langadong nagulap ibagas guluta, jana langadong naboy manggulapi uhur apa pikiranta. Agepe marhitihon ni bagi-bagi na masa ibagas guluton halani tongtong do Tuhan Yesus rapakon hita. Amin martonggo mahita. Ajari ham mahanami Tuhan. Ase ibagas parguluhan nami si ganupari. Ham matongon nagabi panondang ibagas guluk nami. Jana tugu-tugu hama ur apa pikiran nami. Ase marsinal salamahoma. Sondang haliharon na humbamuin. Marhitihon ni parsahap nami. Marhitihon ni pangabak nami. Marhitihon ni sura-sura ni hurnami. Sonay age marhitihon ni guluh nami. Ase labin ruhbui ni tongon halak na mananda rossi na makaporsayai bahasa hamdo tongon panondang ni duniaon na tetap sirsir manondangi uhur na gulap manorangi pardalanan nami ase tardalani hanami tongon dalan hasit tonganmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus sanduar matongon sa ganjang niarion. Ibagas ganup horjata, ibagas ganup perjuangan ta, Yesus matongon nagabi panondang ibagas parguluhanta. Shalom.